زمانہ خراب صنم کی ونی خبر سوچ ٹر قدم قدم مفیسنی نظر آروچ گوستان اے ہم گوزنتے اللہ ترارا سلامت بکنتے. اکبر بگٹی بریک، گلخان نصیر بریک، مزنجو صاحب بریک، عطا اللہ صاحب بریک. دا بلو پروگرام اسی نی گڑا ایڈی مہمان آرٹسٹ نے حسابت ایرا گانا پاس. تبلا باجا تان تبورا سر منڈل جیا لے گیو جی مورا سانوریا جیا لے گیو جی مورا سانوری. بنا رب العزت نازی منگا بنا عزت مندارو کاک نن پیشتمانون ٹور ہسیا اینو خیرٹ کرے نن ابٹی بسن اور داڑ نن آسے لیجنٹو کہرے شعر پارو کس ارا کہرے بلوچی ٹی بے حساب شعر پائن اور دانا تینا سے انگ سے تینا سے مٹا سے تینا سے شعر پاننگ نا انداز سے اور اندا وڑٹ کئی دا ملک ٹی اور بیرونی ملکم پارے نے اور کہہ رہے براوی ٹیم کئی شعراتی پارے نے. استاد نور محمد نورل صاحب استاد جی نما باز مہربانی کہ نہیں ٹائم تے سورے خواجہ نما مہربانی بس سوری نمائی ننی عزت سوری اللہ نم شرف دار کی انشاءاللہ. آمین آمین. استاد جی کلا مست بنیادی سوال کو کہ نم ارا وقتاً شعر شروع کر رہے نم اولی کو استاد دے رہے یہ 8 سال نہ چھٹ کنا عمر اقتا 8 سال کنا علم کنی درے استاد محمد عمر نہ دوٹی تیس. استاد محمد عمر کہہ رہے وہ شاستری سنگیت نہ استاد اساس شاستری جی ہو ہندی کلاسیکی موسیقی نا استاد محمد عمر بلوچ درویش صفت تو بندوغتیس اندا دوران ٹی گڑا کنا گراموفون کمپنی ریکارڈ مس کنا استاد کے اس محمد یعقوب جی او گراموفون تو منسلک اس نا جی جی تو او کنے درے آواز نہ ٹیسٹ کرفائی ایڈی کامیاب مسوٹ گڑا 1900 ہفتہ اولی گراموفون کمپنی نا ایرا گانا نا ریکارڈ جوڑ مسے وقت ریکارڈ اسر نا جیو جیو تو ایڈا مست ریڈیو اسٹیشن 1998 ریڈیو اسٹیشن کراچی پروگرام کرے نوٹ او کنا کرے وہ وقت کنا 12 سال عمر ہستن دونوں. اچھا 1958 1958 یعنی 50 ورش تھا جی جی ریڈیو پروگرام کرے نوٹ وہ انتا پروگرام سے مزدور محنت کشوں کے لیے. واہ واہ واہ. اچھا دادے 50 نو ریکارڈ کرے رے کراچی کراچی جی ہو ارا زبان بلوچی بلوچی جی ہو ایرا گانا ریکارڈ کرے جی او کنا زندگی نا پہلا شاعری اس اور پہلا ریکارڈنگ اس پہلا طرز ہم کنا اس 1970 جی ہو. اچھا دادی کرے دادی منا کراچی ریکارڈ میں سنی کراچی ریکارڈ میں سن. واہ 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 واہ. اچھا کوئٹہ ریڈیو ان گڑاس پارے کوئٹہ ریڈیو پارے نوٹ پلدا ریڈیو ٹی وی اسٹیج بڑا بعد مسور کوئٹہ ٹی وی کنے فیض محمد درے استاد فیض محمد استاد فیض محمد نا اورا امیڑی اداٹی اس جیو ننا سیال لگتا اورام امیڑی اس نا جیو تو دیدرو سمیڑی مسنوٹ استاد فیض محمد نا اورا تاجل مسنے خیر جان مسنے اونا مطلب گروپ مسنے ہر وقت ایڈی گانا بجانا مسنے پلدا اونا بیٹھے ہر وقت مہمان پور مسنے بعض زبردست بندگا سس باقاعدہ ہوٹلا تیتی انانی بندگا تی سنے تینا اورا ہوٹل انتے تو سنے یار بابو داڑی فیض محمد او ہمارو بندگا سس ماشاءاللہ. تو استاد فیض محمد سے پروگرام اس داڑی مست ٹاؤن ہال کوئٹہ کا جی 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 دا کنا کالا 60 دہک کس دیسے 62 63 1962 یا 63 اندر نیپ نہ زمانہ نا جی جی. تو ایڈی ایسے پروگرام ایسا اندہ وقت ہی کراچی ایناٹ کوئٹہ کا گوڑا بلو فیض محمد کنے پاری پائک دوانو ٹیم اس بس سنس ہاں بھائی خیر ہے پائک ہاو داڑی پروگرام اس مننے گٹی بلو پروگرام اس تی داٹی کے ارے نانا بلہ بلہ لیڈراک بری را
اکبر بگٹی بریک، گلخان نصیر بریک، مزنجو صاحب بریک، عطاءاللہ صاحب بریک، دا بلو پروگرام سے نی بڑا ایڈی مہمان آرٹسٹ نے حسابت ایرا گانا پاسا یہ پاری بھائی نانے اراڑی ایلردا پائک بھائی کنا دوٹی پروگرام ಈ ತೇನಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಲೀಡ್ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿವ ಬೈ ಜವಾನಿ ಕೂಡ तो एडी एरा गाना चांस रसिंगा मोकामस गुलखान नसीर अमेडी गुड़े कने बाद बल्लू दिल बड्डी अस्तिस वो बकायदा बेटिंगा तवार करे कब बरक ये ना टमे तुलसी कने अर्रसी तो ई पारी टी कना ताल्लुक नोशके ना है वो हैरान मस नोशके ना होती पारी ठाओ गुलखान तेनट नोशके ना बोलता जात पात ना मामला मस ई पारी महंगल सियोट अरे महंगल सियोट वही ना बंदगा देर होगड़ा ಈ ತೇನೆ ಬಂದಗಾತಿ ಪೆನಿ ಹಲ್ಕೋ ಬಾಜ್ ಖುಷ್ ಮಿಸ್ ಪಾಯ್ ಯಾರ್ ನೀ तो नाना तेना बंदा उस माशाल्लाह बाज जवान पारी अरे कराची रहेंगे साई पारी हो नाना जिंदे दस कराची हटी थोड़े प्रो जियो एडी दो इरा गाना पारी हमो गजल के अरे ना तेस का अरे कनिया पद रहीम बख्श नाज गाने अंदाज रिकॉर्ड कर गई अच्छा वल्लुम पारी ताजल पारी है ना कने पाए के उस्ताद मानते हमें गाने अजीरा ये पार्ट बिजी रे तो वो वल्दा तेस दे रे रहीम बख्श नाजी बोर्जना अवली दे एरा गाल के अरे ना वो कना अंदा आरूच gwasta ए हम gwazante अल्लाह तरारा सलामत बेकंते तो दा एरा लेने कनाल वल्दा पदा अंत सीमित मत होते ना लिखा तो अंदा रिकॉर्ड वाला बाज मशहूर मस रहीम बख्श नाज ना पिनट नोम बिंगुने तो शायद बिल्कुल बिल्कुल आरूचे ग्वस्ता ए हम ग्वजंते अल्लाह तरारा सलामत बेकंते चुदा किस्मता को कनाचे गिला यारता खुदाया नू मंदारा दिला नजानान किस्मत दिगा छेकार कंते अल्लाह तरारा सलामत बेकंते दा नाना बलूची गाना कना तीना शायरम कना है यानी कंपोजिंग ना कंपोजिंग कना है तो अंदा प्रोग्राम के यानी खास तौर से अमेड़ी लिक्काट अमेड़ी तरह देव करेरता अल्हम्दुलिल्लाह बात जवान मस तो अवली बल्ला प्रोग्राम करना जिंदगी ना अंदाज फर्स्ट टाइम प्रोग्राम एड़ा पद गोड़ा दा रेडियो वल्दा अमेका कने रेडियो दरे फैज मोहम्मद एडी मुसी गाना रिकॉर्ड करे छे ब्रावी बलूची है ओड़ा पद दाड़ी वर्षोट वल्दा कना जैनटीएस के भाई दासानी स्टेज आर्टिस्ट रेडियो आर्टिस्ट ग्रामोफोन आर्टिस्ट जोड़ मसनो जैसा हिम्मत करक उस्ताद मोहम्मद उमर के अरे कने तेना मार जोड़ करी वल्दा मतलब जिंदगी ना ज्यादा हिस्सा कना वल्दा आएंगे हमारा तटी मसनो 12-13 साल हमें मसनो लेकिन दाढ़ी हर वक्त बस प्रोग्राम अगर तो आएंगन तकिना सुरे वाला कतर तो मतलब कतर बहरीन मस्कत दुबई दा इलाका गति अल्हम्दुलिल्लाह अनानोट प्रोग्राम करीनो अंते के ई तेनट रखना रियाश अमेड़े इमारत की मसुने ना ऐसे शायर असनु मस्ता जी बिरावई ना बाज मशहूर मस जमाने सीटी जमाना खराब है जियो दा जियो दा ना स्टोरी दा दे के दा तर्ज और दा शायर बेनसीट नाई उस्ताद बाबुल केरता मुतकुनो बंदगा जमाना खराब सनम के वने खबर जमाना खराब सनम के वने खबर सोच टर्फ कदम कदमे मफिसनी नजर सोच टर्फ कदम कदमे मफिसनी नजर जमाना खराबे का सनम सैलकी
کس کنی خیالی نی کا سنم سیلکی کس نی خیالی وصالی خواودیدنا ورک کنالی وصالی خواودیدنا ورک کنالی نافرا کٹی سنم اریٹ در پدر نافرا کٹی سنم اریٹ در پدر سوچ ٹرف قدم قدم مفیسنی نظر سمانا خرابی تو زمانہ میٹم خراب زمانہ تو ہر وقت اندونے رسوائی اللہ خیر کے بعد متکنے بعد کنا چونکینک چیری جنک تو 6000 دام دا ولوگ لاتی جنے شوقی تو 6000 ادا کیری سراوان نائی ایرانی سراوان نا دا انتتے سوت سی جنے شوقی 6000 جنے شوقی تو 6000 لڑے لاڑے لڑے لاڑے او لڑے لاڑے لے لڑے لاڑے لڑے لاڑے لے لڑے لاڑے گم سر ملک جنے شوقی 6000 دا بلو شعر سیون جیا لے گیو جی مورا سانوریا جیا لے گیو جی مورا سانوریا لاگی من میں جگ لگنے توری باوریا لاگی من میں لگنے توری باوریا جیا لے گیو جی مورا سانوریا رے 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 گا 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 ما گا پا پا رے نی رے رے گا ڈا 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 او پپی ہے او پپی ہے پی او پپی ہے او پپی ہے تو نے نہ دیکھی موری اور ستار تبلا باجا تان تنبورا سر منڈل کے تار سارنگی شہنائی بینا مردنگ اور ستار مردنگ اور ستار مل جل کر سب تال بجے تو مل جل کر سب ساز بجے تو استاد جی زیادہ تر نما شعراتی ٹینت خوشی نہ اظہار مرے کیا غم نا زیادہ تر خوشی نہ یہ خوشی شندہ کیوا کہ کنا بندگا کے موقع کنے بنے رہا وہ ہم مچے انجوائے کیر خوش مریر تو دا موسیقی کے اری پیار امن دانا مین گڑا انا دے کے داٹی امن رہی پیار محبت رہی تو پیار محبت والا ایسا بمو خوشیاں مریک نا دون غمی گڑا بازی اور غمی گڑا پاری نوٹ یہ نا رزلٹ خنا نوٹ پانی نوٹ یار ولدا پاپر دی پین وقت پاپر ہے اندونو ماحول جوڑ مستنے نا غمی گانا پاری نوٹ اندون تو محسوس مرے کہ بندگا پورسٹی تو سنو اولا اندون محسوس مستنے اندون حساب مستنے تو ہی پارے یار دادی علاقہ خوشی نہ ہی پا زیادہ تر خوشی نہ پا وہی زبردست باز مہربانی